прывыклі толькі на гранты жыць. Поэтому я лічу, што вашае пытанне, я просто не разумею, чаму вы яго задаеце. Вы хацеце мне паставіць у нейкае там нелоўкае становішча, што вы мне насабіралі больше. Я скажу, что я вас об этом не просил. Я поставил 3, вы собирали до 4. Это ваша справа. Я не просил вас. Разумееце, і таму казаць вам спасіба, ну, дзякуй, но гэта людзі, далі гэтыя грошы. А пра байсол мы з вамі пагаварым. А людзям я заўсёды, казаў, кажу і буду казаць вялікі дзякуй, сябры, і тое, што вы дапамагаеце беларусам, пускай даже праз байсол, а, вось гэта вельмі добра. Нізкі вам паклон, што вы не абыякавыя, што вы разумееце. Шкада, што не ўсе беларусы могуць та і на збор падаць, понимаете, на байсоле. Там же у іх ёсць сваі і ёсць як бы не сваі. А што тычыцца там 4, я магу гэта патлумачыць, што прыйшоў Сярожык Пятрухін, блогер, который меў на той час, ну і сейчас, я думаю, нармальны бэкграунд, вось, каб яго падцянуць, каб яго слова нешта важыла, каб яго лайки збіраліся на карысць Святлане Георгиевне, всем этим белполам, байполам, байсолам. Так что и плюс я ж не забываю, что вы там себе аж 15% отламываете, по-моему, от суммы. Нет, может, уже меньше? Ну вот, так что такой будет вам адказ. Дарэчы, ёсць падрабязнае распісанне, сколько мне далі грошаў на Фейсбуке. 2 раза публиковал, там меня пытались, там этот Иван Шила, да, который чистый кит там со своим сыном мутит, тоже там где-то при грантах ён. И я вось з ягонай нагоды, там Карпушонок Ольга, казали мне, тебе там дали фонды. Ну, фонды дали, так фонды дают и іншым людям. Так чаму мне, бля, фонды далі 7, а камусьці далі 300? Ну, вось у чым пытанне. Вось у гэтым-то пытанне. А что вы думаете, типа, я такой взял, что мне дали 7, а на остальных мне типа пофиг? Почему мне пофиг? Я свядома шел у турму, я знал, что мяне пасудзяць, а люди, которые поверили авантурыстам, вышли, их посадили, і потым яны без усякай дапамогі праз гэтыя рэкі плылі сюда, каб далі ім с аднімі рюкзачкамі, каб ім далі тут $300, сказали, ідите вы нафиг, вы нам не цікавыя, нам цікавыя дзядкі. Дарэчы, дзядок там прасіў себе 8 тысяч евро, но не назбіраў чамусьці не назбіраў Міколка.